CCN channel in kan indon na thong ni kulle thum niang ni som thum thong pang chimnak kan ngai lai chinram kul thantlang ka dau nak an hung bik thai kho mi thok tal in thong pang dang dang chimnak kan ngai lai chinram kul thantlang khuchung SAC ral kap sakhan chu tilim operation 3 min in hyang ni kul len riat ni a chinlen ral kap tang ti phun ha ni an ka dau na e kap ni athi le hliam tor an tam tia thai asim hi ka dau nak chung a hin SAC ral kap ral boy cho sumin tal in ral kap som thum le pasri an thi thaili hi syam nam he an tlaw tia ral kap chung thong pe tu chim nak in khatit media ni atial ral boy cho sumin tel in SAC ral kap pakul lepali hi ka dau nak a an thi hliam ma atwar mi somruk chung in hlai thum hi an thi chap ha kha su zung pi a mi chung in a thi kaulai ti zum mi azwal ngai mi an len ri chun SAC chim nak nol ngai tural boy zo min thun ni DF အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အင်အား300လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။အခုတော့28ရက်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းမှာလာပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒီဘက်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မနေ့10နာရီခွဲ17နာရီလောက်မှာဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။9နာရီကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့hum him nak ala tu SAC ral kap na chu CNA CDF tha jang za thum rong ni hyang ni kul len ria jing lai a an rak ka dau na kan ma lai zong ni an ka ven ha chun jing lai suimalam prasha le cheu lai khat rong a CNA CDF chun hu an ton suimalam panga chung rong ka dau nak a chuak tia achim ka dau nak chung a SAC ral kap lai athi le hliam tor an ti chu ral boy zo min thun ni a fe terna in azat chu achim lo chun syam nam cheu kha zong kan lak te achim chi chinlen ral kap lai zong ni SAC ral kap mai thal zun nga le adang zian kon theory an lak chinlen ral kap tang ti phulai zong in menung hai nga ni ram le mi phuncha anun nak an pek e som thum leng ni hliam ha an twar ka dau nak a hin CNA CDF thantlang CDF zau phai CDF ha khale CDF hol ngauram an itel tia thai asi ni zan hyang ni kul le ni kwa ni a shanram kul mu se te ya nga mai mi chak nak kai ang hak tu SAC ral kap le lungthan pi tu sit an ma le an ma an i kap i menung pali an thi tia kan thai SAC ral kap ni lungthan pi tu sit chu KIA nak lai ara lam sel an phel na ruang a atu bantuk in ka dau nak achwa hi asi an ika liau chu CCTV am hu asi SAC ral kap pani le lungthan pi tu sit pani an thi ka dau nak achwa nu a chuka mun chu SAC ral kap ni an kham di tia thai asi Taluk ramri TNLA ral kap an nak lai a SAC ral kap ni ral lam an sial in hi chung kap ni ka dau nak afak SAC lai ni ral tuk nak van long in bom thak ruang a TNLA ral kap lai li an nun nak aliam tia Shan State Channel ni an lang ter ni zan hyang ni kul le ni kwa zan lai sui malam pali rong a TNLA ral kap sakhan nak loi te ming tlang chu SAC ni ral tuk nak van long in bom an thak hyang ni kul le ni riat ni zong a khumung khopong atema ku kutang le net tit le net tong nga khwen le pi tu sit i bom inra lampanga inra lam an sel cha a jing lai swimlam pariat inzan lai swimlam panga le cheu tiang kap ni ka dau nak a phak te TNLA ni an langtar chun TNLA break kai form hun ma la shu peng lai zong a SAC ral kap ni moto mang inra lam an sel cha a kap ni ka dau nak a phak tia thai asi Granny ram kul ko grey peng chia phu si chang mun ma chung a
SAC kut tangral kapria cholai atoril tu le azau khen tu khamaya hnit tungya khun inral boy yemin thun chu kan tlai tia Justice Soldier PDF ni zan hyang ni kulini ko achathan an chua yang ni kulini riat ni ami pi thom he khwal atlong e cha phiu si chang ni chaknak an to lewa an tlai hi asi an tlai lewa a ken mi man thak le bia an halnak mui chol chu an hun lang tar အခုချိန်ကတော်လိုင်းကြီးကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်နေတာစီကံပြေးသွားတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်เนาะဒါ PDF ကနေပြီးတော့မှထားမှာဖြစ် mui chol chung a democracy ram pi sar kan du ruang a kan in that lai lo tlai mi in taza choi le dan tat na selai tia Justice Soldier PDF in tron vaw ngai tu ku zoi ni ati mi chum hu asi adang atang mi SAC kut tang rian tron tu ha zong ni ui chawral kap mo kan si mi pi ral kap da kan si ti hi kan ro piak u ma du dim nak le rum nak cha sham uk nak ala tu mi bu pakhat ni an to sar mi chu nan di lak chunga a phan nan ma ni thil man du in rak dau ulo kan ma PDF ti hi rak lai lo ram piral kap kan show aselo nan ma ni rian tha te nan tron lo ruang a kan ma ni kan tron tu asi tia chim chap chun hyang ni kulini ria zan lai swimlam pali le cheu rong a yi peng tang kadai khopong ra lamsel tu SAC ral kap tha jang za le som nga tlukle cha phiu si chang ral kap kar ka dau nak achok e SAC lai ral boy zolung utel in ral kap pasri an thi pariat ni hliam ma phak an tor tia cha phiu si chang ni an lang ter ka dau nak a cha phiu si chang in ral kap pakhat ni hliam ma a tor ve tia thai asi New Delhi khupi a an to ding mi G20 ton bro nak a Russia President IO turam dang lai wan chi akai lai tia ram ni kong phone ani chon leo a President Putin ni India wan chi cho Narendra Modi sin a chim New Delhi khupi a to ding mi G20 ton bro nak chu athang chau leo mi sipoi ram pol India Russia Brazil le thanglai Africa ram na ifan in to mi breaks phu thantar ding zong betak te in an irwa alwan chia zar chung a thanglai Africa ram a an to mi breaks ton bro nak chu Modi le Putin an kai Ukraine ka dau nak awa criminal na to ti in ICC ni Russia President Putin chu tlai ding in nol an chua cha a ma ton nak zong chu online in rak kai atu India a to ding mi G20 ton bro nak zong a President Putin pumpak in akai khawlai lautia Russia President zungni athan thongni kullen hi February tha in a thok mi Ukraine he ka dau nak ruang a Russia chu ni tlak lai ram pol ni phi khar nak an to cha a yinan phaute apek mi India ram he pe tlai nak fek ngai ding in Russia ni betak te in azuam Russia le India ni thla pachung khwaltlon nak chu atu hniang thla chung a an to India ram I thla pachung kai mi na chu tluang te in an tum khawna in Russia ram I thla pachung akai mi bel arak tla tia thai asi Chin ram kulton jang khuchung a Evangelical Baptist Chat Pastor pakhat chu ZRA ral kap hnani hniang ni kullen ria jing lai swimlam prasad luk a an vel tia khwami na sin in kan thai ZRA pol khuchung an umnak hezar khatluk asi chang hniang ni kullen riat ni khuchung an kal leo a pasta pa hi man na kan thak ti an vel pasta pa chu sizung a an kalpi atu bantuk in pasta pa hi an vel ding aselautia ton jang khwami pakhat ni achim pasta pa tukvel nakong hepe tlai in tedim peng pa a pha ni ton jang khopi kholai ku jan sang an dor angha leo a pasta pa chu ZRA ni an tuk an vel pasta pa ni anol len hana in an mai thal an I chua I an thau chair thil cho pakhat zong arwang umlo in an thau len ve nol ngai nak ala tu SAC he ikom in khwami chungtiang mai thal he me pi a shem tu le a thau tu ZRA na chu sol kam phon na me pi thau chair shem le tukvel
mi pi lung tling lo in ZRA a lu ter phung ning lo in phaisa hal ti ban tuk thil tua nan ngol nak lai thai ter kan in du na tia chathan an chua CCN channel zau tu langai tu nan di lak chung a kanilom